Akarima kaboito iria ni ontore iria mututigi Daniel Sniper umitiri maumirite kuria gavana kugweta wero ni muntu uria augaga na aringirite Sniper nkurukia maita 15 ntuko iria akwire marigwa umenyo uyu kamatethereria banene kuthingatira kioto kia mwana wao ni macokete mabithurani methiritwe makigwate makania kumakire gikundi kiria makuga ni kia Mama Defense Forces ni makimuragia gwatanire na mugushwa kioto gia Sniper na gushwira mushiwawe ya kikioto taboria agwetire kiregi karo kia mwanya na andiki Manteto Njumandhiru Marion Karugi naraniretie na Akarimama kule muthaka wa Kaboito baranirie na Sniper monka ndagika ya mwisho to the last minute kuringana na uchunguzi ura bwenderete bukiugaga araria nwe na thimu yawe ya muthaka u niyo ya mwisho kwaranirie na Sniper na muthaka u na atumiri mbesha ni deputy governor tulienda kumenya uchunguzi bure ibo ekona kadha statement ni andiki Wakatuaje kumbavu ni miario ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza akiaria na andiki Manteto Njumandhiru ururia ikukia mututigi Bernard Muthiani ura wijikenia Sniper miario akariba Kaboito nturera umite Sniper baukirerete na rungento na kuria gavana na turethirune na bamenyethie nuwe ngwawa na umite nturene yo bamenye na andikithie riboti kiri mabisa bandisia ururia ukujibo Biabituri arietie mama wetu Kawira Mwangaza kwaria bwega tukwa RCG Press na uwere kwina muntu umite Kaboito ngirite Sniper thimo maringo 15 na itukuria go SDK DCI no tutukona mama Kawira na tutethete na report bwaga muno itukwenda kuma muntu umite Kaboito no tutuno chungu bakwenda kumenya muntu ngira Sniper thimo no tumwangaze Sniper mocherari ende muntu ai moyo na te wati tubantu Kawira agetheta akiwa muntu atawatwa na ni mote Subaru tona Kaboito ito kwenda kona Subaru Kaboito sierete muntu ngirete Sniper thimo kenda takorowa na kinya wenwe igatha twa mumenya kinya na thera ndo tanthi itha tunu Sniper etre no tubwa bwithe Sniper tikintu kega kuito kuromba DCI kukuluga report ya Kawira Mwangaza na gavana wetu muntu abute thanja serikali Mwangaza ai kuromba nete yo kene no tunara atwire na kumenya muthako abatu turenyeji bakaboito DCI ara moko wata na tuwekera kethimo mutandao ne tuone basically atuwera no tomuwata mangato bauma ego mama na complain na kiwa muthako ati statement atawato na motonina na wati ende kinya muthako anse no mumenya anse otuwa muthaka athari ati kumenya muthako riku no mumenya na 200% ya kumenya muthako riku na ature muthako no riku na tonenganiri noe etha nyandi zathe ari manu tubato kamena noe Akaribaba wakana ni muthuro barikana ikukia unyumo kira orwero mutana wo bariwa bonge ni bakwenda kumenya ikundi kia MDF kana Mama Defense Force ni bao onto baratwa ba setorona kubathangikia maturene ndatura kariba Kaboito mama yakuruta sauti era iturenda kumyakethira tunakaini Kaboito kana ironda tuno Kaboito raba tunakithikero watu ya kwantu batura bechangiliaga no cheteria antu iro tukuwa atire mama timu wenio ewetwo MDF toriwa MDF era fomero Kaboito netukubana ne fomi no mbawa turenda kumenya timu nyao no to mama na mekanire ntukwenge no ne turene thibitiza na tukwa kinya MDF yatura akia Sniper no ke koneka no bwabo nene nteko mama no ntokwe botisi anto Kaboito muntu Kaboito to mama sababu imbi kure kunde ke to MDF tutame kunde gwina kire Kaboito no tutomba kwetha party emwe anto ko masine patratia kwe kunde ke MDF kana Mama Defense Force ito kuromba ndisi yazunguze kunde ke muno no ntomba kwetha tuna mugigi to kumenya na nto to bamenye bawo no nto kwetha Kaboito to wetatia to bamenya tunaomba ndisi yawe sukua uchunguzi wa dharura bamenye kundi kyo bawo na kifomi kariatia no ntote kundi twakuruke batwe na no komya mwana kuno MDF ito mwirete kanichene no ntoto tukwata umwe mwe tone kethira MDF kethira kamutethia no ntoto na uma na kitu amenyera nto wiba korogwa MDF aito tiche bakiwa batwe twitayari twagaria mama na nyana wembe tuguma kuonthe tako nituyeti mama kumembe na ukumena getha baba kubanga ndo na MDF ege yaba yeto tubagira nkoloki kire kariba bariwa gavana no ntune wire ya family bakandamanira kioto kianja yawe bari muria batu kwandamana na iringanire nabo bandamanira kinya kioto kia mututigi Sniper mama nondo na kanyokawe rwaria rwa twamuthikirite njuma akiaria
ke maandamano ya warawira na fuatiliete motono ina muno nonto no mwe party amero barakwatha inkoromba ke akobwethia maandamano ya waka akuwa atotethia muno nonto twengo itora wa atobwethia lakini tokari twena ngabana atokologerete tukabwethia ya manene saiti negenda turia kia Sniper tocoka gethwa motono ina gathulumi twethwa tukiona gethwa ndisi yake muthulumite nonto ntetikie thwa ndisi ya ni muthulumu nonto tega ndisi ya umete Nairobi yete kuthulumu muntu Meru na tiete bange Embu yatia bange Kiambu yatia bange Mombasa ikakwa motono ina kawira kwa wage akwethwa kabwethia maandamano yara yatethia tuone akia Sniper na tuone akia motono ina thwa gukaombekana ni bakandamanira muthaka oro wati ito kwenda tonjweni ke maandamano ya Sniper na muthaka uo toiru sane yo tonjweni akanwa kurethia kwira antu no bakacie TV-ni akiwa ati atono ina batario imbia kumenya navyo Sniper na ringeri thimo maita 15 bira kumenya vyo thimo Sniper na ringi maita yawa kuwera bira kumenya vyo imbi statement ndito sira kawera na cio nkorone kena bura kumenya Nkiripotera Weru TV kuma Kaboito, Mbeta wa Marion Karugi wa Kenya.